Паліклініка шматпрофільная. Пад адным дахам тут будуць кабінеты ўрачоў, дыягнастычная лабараторыя, рэнтген-аддзяленне і іншыя. Будаўнікі ўжо выйшлі на 5 з 7 паверхаў. Работы ідуць унутры і звонку корпуса. На объекте работает порядка 100 человек. Ведутся работы как по сборному монолитному каркасу, так работы ведутся уже по работам внутренним. Это работы инженерии, устройства перегородок, коммуникаций. Порядка 10-15% рабочих живет в этом микрорайоне. Естественно, с душой относятся к работе. Пункт здароўя прадугледжвае 700 наведванняў за змену, а яшчэ дазволіць разгрузіць суседнія паліклінікі і наблізіць дапамогу да мясцовых пациентов. Столкнулись с сыном и пришлось УЗИ платно делать и ехать на Мазурово. Отправили к ортопеду, а вообще говорили хирург где-то на Быховской. В одной поликлинике комфортнее обслуживание. Новая лячэбніца стане клінічнай базай для Гомельскага медуніверсітэта і профільнага каледжа. Абслугоўванне тут будуць атрымліваць не толькі дзеці Новабелецкага мікрараёна Гомеля, але і бліжэйшых населеных пунктаў.